Bio sam juče, dragi prijatelji, u Republici Srpskoj. Nebrojeno puta sam bio do sad i sada, u trenutku kada predstavljamo javnosti, obraćamo se javnosti Srbije sa proglasom o političkoj neutralnosti, ponovo sam gledao kako se živi, kako se ponaša, kako se osjeća narod u Republici Srpskoj. Vidio sam jednostavno da Republika Srpska napreduje, da se razvija, da je narod slobodan. Bio sam srećan zbog toga. Postavlja se pitanje u čemu je stvar. Zašto jedan isti narod s jedne i s druge strane Drine ima tako različitu sudbinu? Stvar je jednostavna. Zato što u Republici Srpskoj nije vladajuća ideologija, nije vladajuća dogma da Evropska unija nema alternativu. Koliko je u Srbiji zagađen vazduh frazom, sloganom, stalnim ponavljanjem da se s evrounijskog puta ne može skrenuti, da Evropska unija nema alternativu, toliko se to u Republici Srpskoj ne pominje i narod slobodno diše. I Srbija će takođe, kada se oslobodi tutorstva Evropske unije, kada proglasi političku neutralnost, moći na isti način slobodno da diše, punim plućima i da se razvija. I moći će nešto što je veoma važno za našu budućnost, za budućnost Srba i s jedne i s druge strane Drine, te odnose da razvije, naravno uvažavajući, kao što smo kao demokratski narod uvek činili, nešto što je međunarodno pravo, nešto što je Dejtonski sporazum, nešto što je sporazum o specijalnim paralelnim odnosima između Republike Srbije i Republike Srpske. Najzad, Srbija je još jedanput, da kažem, a svi to dobro znamo i osjećamo, pred sudbonosnim izborom. Srbija jednostavno treba 6. maja da izabere put korenitih promena, temeljnog preuređenja državne politike. A to temeljno preuređenje državne politike znači jednostavno da se opredeli za političku neutralnost, da se opredeli za slobodu, da se opredeli za normalan razvoj Srbije. Da se vrati onome što je bila tokom svoje istorije, ne od juče, nego vekovne istorije, da se vrati tom istorijskom našem toku, da budemo istok zapadu i zapad istoku. I to je, duboko sam uveren, jedini put da Srbija povrati svoju dušu. Hvala vam, živjeli.